Ope dia kamat taraje na tusuri pada. Asa perjulu hami pada stahya deh, raja di hutan. Gere. Gabe majalah horas. Jadi ope di kita nama dongal turbu. Agar ini dua nama dok satu duduk anak satu duduk nang ratingna. Molo dia hana marulaun akina mana gabe berduri. Kucalo kami di bagasan kudu doa seret niroha mardongan mauliate. Asa baris-baris niga jama di dura pangaruan. Molo masuru itu raja di rumah tu. Dari masoroan molo di uruan. Markabok-kabok maaka parsaurian. Sada cilok pagarong ga dua sok paburi. Molo sada betan no makadahon. Saduhuk na mahida mangalupon aka nauri. Oras macara gabe tarsingok di pardudulon. Molo tumuli dos rohatta orang-orang itu juru mah orang kedua hon ade raja nama sauta. Gere. Jadi mau date mah. Langsung ini dia mata raja nata soribara terlumau nyai raja nama sauta nami. Molo sak kami hasuton nungara diri pasatai mah raja nama sauta. Estem sahata. Oh lihat mah di hamu hasyutun. Jadi kenai kita estem sahata terlumau itu kena itu aku. Wah, sahata minta para kamu itu. Oh lihat mah sok-sok mah ugar baru pindah 2 hari. Sedahat teman-teman, terus tadi abot ke pasar mah, ya mah. Jadi tunggara Dewi Hamid Dison dan STM Sahata. Amata raja hinata soribada nadiak nadudo mau lihat tema perjuru dohong nami di haradio nerohamu amang raja inak soribada mambu hikok ke jojo nami boy retahita di ulau di raja di bagasa wargino. Nau barsang abi-abi nabi nami raja di dongas sahuta. Ya kapoda nadi memehon ya puta na barjuroi na magdo. Pukulan di rumah ina para saran ya titi orang. Molo masa atau sama nonak kau dah. Saya matua di raja di dongas sahuta do nabi abi panukuna. Alane raja di dongas sahuta. Di nama matua ina natahorongi nabostang noai di tong ribal nami ima nanaik sialata sirang-rangata di udao di raja di bagasan Bornino alane raja di nama sauda asingina luat asing duhukna asik kuda asik pangarahoni paradatan alane mangidopan dutrio kami semua dia mah faktor dengan pakayat di bagasan Bornino tuturi hama kami raja di nama sauda. Oleh tema di hamu hasyutun memang Celeste itu kita yang lagi si bayu dihutun sebetulnya terus niroharo na taulahon jadi bulu kerja penukun bulu sirapi manis alai sakami STM Sahata sirapi manis ima baik kamu soni mah sakami STM Sahata ultima mau lihat mah di raja di dongas autonomi na nami nasian STM Sahata. Nauli baik itu raja di Masauta, ya Pak Kadota di Bagasa Borneo di luar raja ima sirabe banis, na itu nama sonari. Las pos maruhan nami, dia raja di tutur nami, asa dingga manon, tuturi kamu kami, parga domamuna mereka apa. Amat raja hinata soribara no pasang abi kami sadu. Iya ina nami namar goar sorta Boris Siregar manang opu Kristia Bor. Nah 3 tahun na berkudion lebih kurang 4 tahun nunga kurak kipas pamatang. Jadi 2 tahun na berkudion dang boy de dengan namion maka foton akau daun baik kenapa sama nama saya teman-teman yang kehubungan suatu yang kasih. Amang Raja inak suri pada jalan hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 kira-kira pukul 2 manugut ima horo hari nang binugul di tuwata di tahun marujung ngulu ma iban. Amang Raja inak suri pada bitiki ngulu ni dainang naburjong masai gudang do pasu-pasu bicara siap tuata tiga pasai diha gabion nang 3 jam umur gabiro dari nang naburjong titir maranak titir marboru 5 may anak 7 may buru
marpahupus yang anak marpahupus ya boru jala marumur madai nangon 25 tahun. Amat taraja inata suribada anggo sian hagabion ini asak pas-paswi masailas rohanami terlebih kenopang ini nangon alai adong do besada dari taringin ang ngamyon iboto nami siap budani naso hot river alayang ko siya umurnya namang raja inak suri pada nungal dunia dapat tikina alay do horoa namasa di iboto nami jalan marhito dia makta raja inak suri pada niukurin na di boniba nilili utohon songon napakol papangan nami madok manang bangidohon si bangidohon nami marnigo tabi tutu dia ada niakana binuka dia puta na parjoloi tablumomay di huda di wana di basok neko si pado sa duhukna asa takas jalon aka si bangidohon alay amat taraja hinato seribata lupa dostai kami nanti dia kena mardomat tu terlumoy pinopar ni day namo asal dia yang tumuli tung sangat parwar ni na tuto terlumoy mai di iboto nami asal marhide ka ulauta marhide tang yang muak karaja nami akila mai sian nadaw maju sian najono pitor hatok naro sirokap ni tordina di baju do mata na waktu de lama jaros marhide maraja nami di sadari rohanami dia kena maklamat tubuh terlumoy pinopar ni dai namon di ulau nadat persugo di batuan ni naon narau si lekon nami si sapahon nami pos rohan nami raja nami dia kapan itu menai ulau adat saurungnya tua ma raja nami ima dapat juru pada kami ope raja nami asa tuturi kamu kami perjuru ma pasal tahu itu raja ni rumah saudara nami istilah sahabat mau lihat mak dihamu hasubuton nunga tutu di pada kamu tak dia pergelengan dari tujuan kami pak san estem sahata ala sistem do kita takas do iboto kami uha pergelengan dari tujuan nunga marana marboru marpahopu siang anak marpahopu siap boru alai tutu adonggo pesadanai siap bulan boru naso marhaso kota dope anggo umurnya itu nak ini nungago umurna naing mahasohotan jadi molo kami siap donga sahuta menelubi nauli nalingad do tuhamu hasuhuton alasi sahutun do ita naing STM do hasuhuton kami pe siap STM sahata utulubi kami maguar ni ulot kamar sugut saur majua alai pe tutu ta pangido ma panuturion sianak ka ulah-ulata tulakta bona tulang bona nyari ulah-ulah naman hawarangi tulang rorohot do ulah-ulah na poso atas songon dia ma pada kok nasida songon lima atas kami dongas sahuta mau lihat ma di tutuan nami raja di rumah saudara nami sian estem sahata dari macam horas raja di rumah saudara jadi rasanya manang dirajai huda-huda nami sirega raja nami raja ni huda-huda soalnya aku kadar kami nakin tersingok di akapasu-pasu nang dijaru ni nami maburu munai raja nami tikir maranak tikir marboru marpahupus ya anak marpahupus ya boru rai semua suara nami nakin raja nami adong do besar nai bere munai marpahupu munai naso ribe dobe alai yang gori umur nak kisah nak buat darah nakin ngarapok binati kina di silo lek nami sopan nami raja nami di udaon partua ni burumuna marang nami dari masuk oke pasal time atau kamu udah nami seregar asa tiroi kamu hamil raja nami alang baru diduluk pinggul tubuh dinahornok pakorhon takas do tinangi jala binigi padoh ni hamuna dinamasak ka pelaho mangulahon adat tu naboro nami nabostan di jalan alai gomos hubigi hami pangiduan muna
adong do PHP sadanay iboto nami nasong otak. Di do hamu selanggiat nian makilap siya na deo maju siya na jono uduk roh seret mahamu mangido tong hami hula muna lumubi mato karaja asa pulau saurung najua amang boru adat dohotonan ya kau pun tanah perjului gambu hita marga erus molo nasari madua sari madua mak molo nasaurung madua mak aina duei parmoting nado goarna alaya kawarni ada dus marohatta molo hupatorang anon goarni ada namasa di wala pasugita tong ma gawi marhata lalain holanau anu ngamasa be di pasrahan imadohonnya kadongan habena madohata tikus saudullah holanau mamang boru molodung marhasohota sude berenami berarti sorme juga di bangidohamu sorme juga mangasi matuhan bulan naro marhasohota berenami betul ya kamu betulah tuhami Pasur hadir aja. Bayi itu nak horokkan. Engasar rumah itu ibu tunggu dan calon muda biar tulang kita hamu bersobut. Mulai terhudu kokan. Ada yang abang lagi nunggu sauda. Iya terna hodok. Jadi bui mah dia kapasarahan non nunggu dus berohat tadi si. Batok tongi kota muna jadi munai kalau lagi dia sudah menokku. Malu kami hula sirikan. Dari horas. Mau lihat tema dirajai hula kami sirikan. Oke. Ukasatai ma tutulang nami rajai sidijak asa tuturi hamu hami raja nami mau lihat ma di amang buru nami marga papa amang buru dari itulah kas do ya derho kamu itu mani mangajana somat dia ma adat nalahos di lawan muna di buru nami nang bostang nang juga ope dia mau kadamang naros ya pona pasugit ayang gue pona pasugit pas nonilok yang diduli si regar nakit tak di pasomal molo saur matu nasari matu gawe saur matu ya mar suara masuk kaya emang naros ya pona pasugit itu gak beda lah horas dari emang guru papahan dari itulah kami mah tulang kami bona tulang, kami bona nyari, kami hula nama ramarangi. Gabi raja nami. Gue hadiah deh. Gabi raja nami. Berarti 5 harorom kami, marga setijak. Saya 5 halusi mau kami. Nah uli itulah. Unang paliliku kita, ate. Gabi opung dole. Gabi manjala horas. Nunga takas nakit di hudut pon marga siregar, ang giduli nami lega tutur. Ima ulaun saur matua. Ay kudangin na tuay laut terus niroharo si main nasaru. Molope dang pas ruhut ni para gaduni. Ngauduk kamu mangidohon. Utongani mangajana mangulahon adat saur matua. Siat tulang si tijak, pona tulang si tijak, pona niari si tijak. Hula na marang si tijak manunupi mahami manggoro. Kaya jala oras. Mau lihat yang ada rajai tulang nami setijak, bona tulang setijak, bona nyari setijak, rohot hula nama tidoron setijak. Ope, ukasartai ma turajai tulang lorobok nami situmora. Tutuli hamu hami raja nami. Mau lihat ma di Tuhan, mau lihat ma di kita di Korminot. Kalau kami siang tulang rorobot si Tumorang, si Tulubi na uli mas, si Tulubi karinggan. Mau lihat ya? Mau lihat ya raja nami. O pasal tame tu rajai hula-hula na marhamaranggi rajai pasaribu. Masuara kamu tulang. Gabi jala horas. O pasal tame tu rajai hula-hula na poso siregar. Sada suara manakin, terang. Dari horas, upas harta yang saya tu hula-hula na poso rajai si madukali. Mas suara kamu raja nami.
Molos yang hula-hula na poso sekali ay napurabur bay kamay do pinagalingan. So ni man ang hula na poso kanu kali baru pinagalingan baru kasut di sahur badua ni napulay butima. Maulia te made rajai. Opa salta ne nuse tu hula-hula na poso rajai simamora. Marsora hamutlah. Ano dia mengguru? Pulang muna, dua di dalam muna, karena marmarang kira-kira masa turut behani pi hula-hula si mamora manulu binauli na din keman. Maulia te matuna. Opa salta mise tu rajai hula-hula na poso kapuna. Gabi salah horas. Opa salta mise tu rajai hula-hula na poso hasibuan. Marsora hamu rajanan. Kami bulan-bulan apa masih buat nggak bisa lolos Pak. Maulia te ma dirajai. Opa salta ni tu raja ni pariban nami nama ngarak baru dirajai Siregar. Marsora hamu raja ni pariban. Gabi salah horas. Tu boru nami. Bere si maju boru. Saya hata maita. Gabi salah horas. Jadi maulia te Maria Mata Raja na tasori pada sabrukna raja ditutup nami. Ya guar ni ulau duka tua di nanai marsogod ima ulaun saur madua. Gabi macalah horas tu dia kita mangalaka raja rumah sauda. Maulia te mak yang mahasudon. Maka itu di suri bari ulota marsugod baik akka namar kolong roha terlubungnya hula-hula naking ke arah saur madua. Jadi namang nurut mesti tu proses maita anak kasuton. Paudur haum masuli ana sulota masubut tasongani mara nabui ulokan utima. Maulia te Pak. Dia Mata Raja inat tasori pada raja ditutup nami saluhukna nang daliat na dodo. Dia lima sogot sirsir dipukul sila manugul. Patu kau ma udaun parmopon, parmopon mandai nang naso rumah tuon, tu jabu-jabu naso pinauli ni tangan. Jara laos marpagi dua mahame, asa marnata pak marisi di hita nama domat tubuh pak pahan, sok-sok nang diburu bere nami si matuan diburu nami. Laos mangarade ma nang hula-hula nami Raja Siregar, tulang nami Raja Stijak, rap dohot Raja ni rumah sautan nami Esden Sahada, Los Rap Dohot Pemuda ni Huria Nasian Hata Gede Terada. Jadah puasa atami marsugut manugoti perjodoh asa dibuka Pemuda ni Huria. Raja nami Hamata Raja Hinata Suripan. Di ulau parpaponi disima pertuana disima pangarahokna magdalam manut disi udah ada parboruas raja hula-hula nami Siregar di malau pasaton ulos sabuk di dainang nasor medgon cara duksipul siar hula-hula Siregar non siar raja itu orang nami Srijak raja nami kurang berju nasai wasa dohami dia ka hata pasu hata gak bisa kamu raja nami terdumu media katang yang munah lasmar nami di si raja nami uli marwani raja Jada duksipulan non udaon mopo alamar sebut topak di hari Minggu waktu kau tado raja nami amat raja yang terseribada ima udaon kebaktian Minggu alai atau raksosa tu udao kebaktian jolo perjolo mana duksipul udaon mopo ima acara keluarga jadi bui man nombak kami tidak dapat sekian asa bui nian udah par minggu ini di Paduka kira-kira pukul 10 kesimpulan non udah minggu tahu di mau daun raja nami parjolo manom marhuhasi hamsa pun hasil hutan ini macaha jujur modo amang raja enak sore pada mangalap patah kami kalau tupe di Tuhan Ibagas udah usah rumah Tuhan ini nanti bersyukur agar kita ya kabar setelah di depan nomor lamang
Duksipulan non majah hajur ngodu dipakai hasil hudong ma iki sadokin ima law magbuat buani ulang. Duksipulan non udutan nami mau dengan udutan tama ima disimahani majalo aroro ni akka huda-huda nami doon tulang nami sa lubna. Parjuro man non sarajay huda-huda Siregar duduti man tulak sedikit naruduk mainan terus saat tu huda-huda napos. Amata Raja Hinata Soribada dipukul 10 tulu malang jam 11 siang sistir di Simahida masih pangan morotupia dong dopian nongon horong ni hula-hula tulakta naso tarjo dope Raja dong sauta asara mangilik kita duksipul permanganom manok dulu jala duksipul anu permanganom buka satai matong tu pamulan hulian nami nasian haga dope deradan lau batu pahon tamiang sipulma duksipul yan nong pakai haima satu pikiki macalo jaka nama kolong neroha iwana dikasih hudon mana macalo panguruti Raja nami hamang Raja Inak Soribada di nama jarak kasih hudoni tunggu masuk hari berbagi dua siapa orang dikasih hudon asa khusus manyan pola nama jarak unang manyan dilakai pak nabu di pak najodo so masuk dobe no sudah bulat tapi marung nomor jarak Poso hariak ka Amata Raja Inak Soribada tapi gua yang kabung-kabungan adong dan notiki uksipulan ng haroron yang karajay budak-budak tulak salukna isima kuliah kami tiki bonadong nama cara sianak ka punga-punga Raja nami diuduk di laut kami se dihira-hira pukul obat dihira-hira pukul obat pasahatom ma tu huria alaya dorak so pinasahatan tu huria Parjuluman no matus nito rohaman no rajai hula-hula nami tulang nami lawapu tuhami bonani hasibuto satu sih masih parjulu buat jadi maria tema Raja nami Raja Niro Masauta sore aku hula nami tulang nami salutna ia buan di denang oman apa juhudi dari masuk lima siang lobu siti malam lobu siti jala gina patu pahone Raja Doma Sauda dak pola saya markuli kulina cawe hami dak pola rumah nani buru na burcu mama siap tu sakita no adi tano pasirahan om saya batu ati pakatring nama tabasa sonari ada pos lohanam Molutupe parkatering nama jamai nong jama-jama di rumah sautan nami doi alai anggo di nama ngatur permanganon nano terduboy macaro di harornya kantor dokter mengatur permanganon buka satai matur aja di rumah sautan nami lau mak komando mana mengatur honi yuru dan non aka boruman jarak tarsingok di Parjabaran Raja nami terduboy di bulan nami nak pulang nami salihuk Parjolo mangalap pada kami, bolo di huta, maning poda pasogit, bolo songon, ulau sahur patua. Saya jawab kata dong. Alai mamir mahita di tanah pasirahan om. Ya kas kuasi bolo jawab kata nom kapaduma. Bolo mano nasi aroma. Alai mangalap pada kami bolo tukpe. Nang dirobus marang nang dibutuhan. Nah jawab kata mai Raja nami. Jala taringok di hasatan di Parjabaran. Hasaton nai mak turaja hula-hula nami Siregar ima siang odor pasatonai manot tuturang nami Raja Istijab ulu hipan pasatonai ma turajai bona tulang Istijab ima sa sopagara pangmanang sopadago tumulai siang bona niari tulang rodobot hula-hula nama pinolohon hula-hula na kosok pasatonai ma siang sopa Jada di kita nama doa tubuh siapa nak boleh mana kita nama doa tubuh apa turaja di rumah saudara kami setulah mana tabba saja barni hasuhuto paribana non setulah
Soalnya yang dipangudan Huria, tong masyatulah. Baru nami pas satu nai manot siang tanggalaruk no. Doho bere siang tanggalaruk ngano pas satu nami. Sa isuna tuan guru salu. Jada dia kabungo-bungo na noon pas satu nai ma siaja pernama. Raja nami amat raja nata soripana. Tersingo di hasahatan ni perjabala ni di haroronya ka raja man no raja di turnami. Kamu dohono nami Tortor mengalak Jabar, ada raja nami di haroro munai isi mana kuasa tani di Parjabaran ahopar tuaka raja. Di raja nami tak simak di Parjabaran. Mau dia tema di amat raja yang atas soribada terlumami di raja orang yang hula-hula nami nak tulang nami sadu. Tersingok di ulos Panggadi marang ulos Herpa. Mau dihami pergi ngomong berwapahan asa tuh kita nang di pasar Hanora pola masa be anggota dengan dulu sekolah alai raja nami dulu serbangi modosian hula-hula nami non siregar do tulang nami stinjak tanggo kawan nami raja nami horong nero hamonai alai modo mulai sian bona tulang no stinjak sa hula-hula naposo 5 lebar ma raja nami jara bulu 5 lebar pe tulang nak surima kami di ulos yamu sahak ma kapas waswi barhide kanyamon raja nami hamat raja nata sorifada terluwa me dirajai hula-hula kami siregar tulang nami sititja raja nami raja nabulon tulang nabasau kunggoli tohoroi ya kapoda ni putana parjure bolong asa soran udah sorna dua saya maju anak anak pohon do raja ni hula-hula do tulang alai tungedek nami soba masuk nami raja nami malutupe di haroro di raja marsugut buka satane imau kak hobu tu raja hula-hula nami siregar dan sihon tu tulang nami raja sedikit dan nama ngorui sangat ni rajai budi lasma rohani rajai ima dia kami sopanan jara tulang asahuda nasomar mai di pasah mai persibuat natong budi matong rohani na itu tuan bilangan jadi modal mak nakin upacara kami pasah atau matu kuliah hira-hira pukul 4 raja nadanya amat raja yang atas soribada ia dainang dasarum maduon buanon manak suatono ma di bona di basogit ima hidup baringin di sabakpahan onarunggu samosen jalabor hak mengar sugut kira-kira pukul 12 on jalarong do di seliahon kasuhuton kampus pengiring jaka nadoton no kosor nami paling tidak kena wakil siapa jenong sauta terdumuli hula-hula nami turang nami dongani hamu hami raja nami hima jona boy pada hami jada pamulan hula nami tutup batang ma siano sabidano alai pasdorohan nami kado mahamu pamulan hula nami tu bona basuk samose moda tutte ya tak isi buat yang akan rodang boy kalau surat kerajaan pamulan hula nami akan ada di gamai jadi si mana boy pada kami ina orang dobi tiro kami kami pasatai matu raja do pasata nami estem sahada mau lihat mak yang ngasih untuk na ulur proses naik mulai ngopo jam siang kalau kami kalau sahuta di parmokor dari mahami suasoni menak kining di nama ngatur kon akka parmanganon mengurupi burunguna kalau kami sedang sahuta kadi mahami isi jadi kalau hubai juta naking nunga ulur sebetulnya sulit malengkap alai nak pesomoni tongma tapagido paneresan akka horong ni hula-hulata tulakta seluhukna jadi pada rahu pakai itu apa oh gimana pagido hidama pakur padutulion
sian akad tulang hula-hula salurna. Soalnya masa kaya sauta. Wala tama jadi satu kesian pemuda di Huria lo, nak sebelum saat tu ka hula-hula non, tapa turun majom ni parmoponi, alana bulu dang mopon non, tapa tu pa ulawan pangula ni Huria non, songan na orang dengan taberek, alay bulu buy manian, jabuelo manang natong Asia, tapa tu pa parmoponi ang go parmopon paling liling. Satu ngajom nung sipuli boy mapasita niya jam siya at bau permingguan di ingananon mengiman non ima pangiduan nami anggo na mangiwan non napola satong di tiroyak ka hula-hula non so ni nangaka tulang muna sa ruta mau data ba so ni masyakam jadi mau data mari pamuda di huria nami nasiang ada bebe terada pasong ni malang dikita hasil untuk berdorak paham kalau dia para suhu bolo mengata kas nak di badar pamulian huria ya kabatik ya terlemobe di acara tu para minggu dari masuk jadi moluli jada dos rohata tomasia ma tabatuba mang di batuba udah mokok maruru manol langsung tu acara para minggu jam sia-sia kuliah duksipul acara para minggu manol tabatuba acara keluarga moluli jada dos rohata jam tong asia manon satu jam sia manon udah moko jam sia ma acara kebaktian tebak waktu mah hidup si pulang non udah kebaktian baru di sini kalau kita patuh acara keluarga terus mana rasa solusi orang jalan keluar wali kita sudah boleh mai jadi malah dia mah di pamudan bulan nama pasatana tu lagi bulan nama serega obat tu pemiluan siap kuliah nakin udah jadi hula-hula jam 25 jam 20 tuh pengasih Mopo ya betul jadi mau lihat Pak lumobi mati pemuda ni Huria nak patorako panjulu kegiatan ni Huriata jadi daksa dabe ngeroban dung di masuk tu jabu-jabuna langsung laos acara huriai acara parmopo siap kuliah ahyani ure melurus rohano laos acara huriai ima acara ni bangunan di huria mabuka ulau nikat ala mabuka nasida tentuman marang ulau siap kuliah jadi dung di masuk tu jabu-jabuna langsung kebaktian laos kebaktian ima acara di pembukaan di huria asa boy kunang kami 2 hari bangunan di huria masuk tu Iba jo, asa matong masukkan sudah wilayah kami. Jadi boleh saya ngatur terang. Jadi mau lihat mah di saran itu lagi ada atas mono. Anggota pukul 20 tetap dong kone pemuda di Huria. Udah mukul. Ale raja di Huria. Solusi pulmanian udah mukul baru acara Huria. Ale nak kesone. Ada di sodo pemuda di Huria pasata nih. Pemuda di Huria. Bola tema di penguata bolo nindong ke hula-hula sirigan nuaing dan naruh aku orang tebak doalanan dong bolo parmopol la siji buka abi ayamu pas saat sapu dobe tuurmu batok kata dobe tulang ni papa sauran ni dong asabu tarobe hatanya kapasu-pasu ni hula-hula do tulang. Jadi ini naruh aku asa sikop alay pangiluan mo, paniroyo mo. Tetap matabay naman tongasiyay matepat tabaulahon di Parmopon. Alana sekitar 2 jam doan noni di acara di Parmopon ini. Jadi luksipuli baru pe acara Huria. Jadi hamupen non napasato nakasabot. So sabot tuburumunan non aka manokada tulang. So ni di sauri dong sahuta ay mga pulubihan no papulubihan mo tu apaan apa HP mga pulube itu maksud tu jadi so ni mana panireo nalay sian pangulan Huria mula ta
Gabi ba? Bapak dabok ni Hamuna, mereka bapak, yang kami masukkan doon ako baik kami, labatan na molo Tomasia akan mengguru. Ni orang kain ang bawa mo, sebenarnya tu dobe naheheyo sesalo. Idu na ho ba giban na sebab sa kali hudok. Tak pola hudok niya, ada yang ngasih tusan na rohat. Idu na alay molo tu pesong ni. Ba tapak ke mati kiri atare. Molo pe apa na hola suguti masugut. Naro pasahatos sabut. Ya bisa oras. Mau lihat tema Raja Rami. Jadi mau lihat tema atau saudara Rudi, buat yang mau buat hasil itu. Jadi mau lihat tema tulang di pagi tulang kita kasdo masih tusan kita tutup. Ada tulang berdua wata. Dung sipulan non di nomor di rajo kita. Buat jodoh tapa masuk mah tujuh bisa guna sopi dukan tanganna. Ada yang buat cara pramoponi harus kita batu pak. Asal terlingkan dibuka huria mar cara huria per minggu. Asal mulai cara jam sia su. Lima sekami su tersong lima. Gawe, soal deh. Bergina tapa masuk. Gak bisa mesti mulai itu per minggu mah dimulai mana selanjutnya. Habis acara per minggu mah berlanjut ada pramopon. Oh, jadi masuk monain kalau saya perempuan ada pemopong ini mau lihat apa lagi? Bersatu dok raja si regar dau tani tulang. Jadi mau lihat mah ini masian bulan-bulan kami Siregar. Jadi pas saat itu raja Aku lari itu buat tuh lagi. Jadi mau lihat Mamang Boro. Di mana? Ai sere-sere di hatan narohku. Taringok tu tanggung jawab nami di amonakin dan hal tambah kamuna akan ada yang dari kami hula-hula do tulang molo hami ubayu di hutami do paparan ina boro namyo dan pola bilang aku sama hari kalau nor suku-suku kusotung gawi manarita wana tulang muna wana niari muna gabi gumudak siya kami habis nga gumutor pamukoparan ni wana tulang wana niari wala lima si paringot tu takasan doon na iliko kamu mulo tung masahin nama jala siyan hula-hula na boso mengaligolit tamu gudang na gabi majalah oras taringot tu pancabaran na pinatolas muna mulo lihami di muara tulad dunia jabar nami alay di kamu pondolan ba dan itu mata-mata ko paano ni si mulo hiduro hamuna uli di hamuna dan ada nami ganon nami do hamuna laho ka sa kapok kami bagami oras sa magburo mau lihat mana jalan. Bukan kata ima tu raja tulang nane sidikja. Jadi mau lihat mak di amang baru nami pakpahan ngarong sada kesepakatan makin merombak jadi porong mah pamasuhan tu jauh-jauh naso pinauli di tangan Gawe tulang. jala pas doni ni para si duli asa biasa kapaniaran rotu inganano jam sia masuk acara huria jolo acara huria mah baru biasa mau buat Acara kebaktian ini boleh tulang. acara kebaktian baru biasa mokko Gawe cara. Makanya mah untuk lebih kami mai sian tulang sedikit. Namanya itu tarung beberapa ejen nak ini dok kamu nak padua hong se taringot di ulos Gawe tulang. sian tulang sedikit dan dibatasi ulos holong. Alai mau bona tulang bona niari gula-gula nama warangi lima lebar mah ada yang manguru Jadi raja nami. ulime siap kami namang ihut perjabaran sahut ado hita di samosir olah bide patas dole tading dohot paparan lo topung dulu. olah nido na berbeda saudi molo tu tulang ngaulino ni ulu hipan ido ada di hita alai molo tu bona tulang ido kamu nak kisah sobba molo di Sopan aku. sobanako molo dihami sia tulek do molo tu bona tulang
Bonaniari sok banget satu hula-hula nama hamaran. Enak pesongan nih. Pesahu tayi tapi deh perbaluhan. Orang berbeda ke yang buru. Ya itu lah. Alai kalau sudah honor dak pasat mau dihami orang sedijak. Soalnya ini mah hasatan di perjebar. Baru nagari ko musik di haroronan ini mah pasahatom muna songon daw sihor. Gabe tuan. Tak pola patak ko memahami tuba ke sade. Nama ngirik mahami raja rame. Iyo ito rin mo nga, ano pala ro mangin? Ako na rin mo nga ulo ko nakin. Di na balok do hila. Iyo mo nga sa turuan misi. Gabi dala oras. Itu dari yang mapung dole. Gabi dala oras sa mangmuro. Mau lihat ya mari raja. So mani ma, ano si madon na hurok ko nakin. Ima pangiluan taringot tu perjabar tu bona tulang. Raja dami tulang napa sampung dole. Tohoro ini berajai kopar barok doi ihuda bisa mau sih. Alai soalnya bahwa orang masa di parkir yang mau dihajar gawak paham. Terus soalnya beda boleh bahasa tapi tu rajai uli dasmar wani rajai. Gabi dala oras, ang guido na masa yang mau jalan me. Jadi boleh aja pada rajai lasahatan namanya kita tulang. Dohot pona nyari, pona tulang, dohot tulang orang-orang gini. Boleh aja mah. Ubah saat tadi mah tu rajai tulang dohot nami situmora.